سپاس بو خدا از کردم جبر دو سدمین سرکه. یک، اگر از نه کرد باما من ایش و آزار گل بندست ندزانی. ندبوم هوال بنده کسین جارو بلنگاس. من نالینا سیویان ندبیست. من جانا دل برچیا ندناسی. دو ندبوم ویندار هلبستین ملای زیری شهسوار رستنا هلبسته یکو گیان مروف به اوین تیرو تجدک. هلبستوانه کود همی بشین زانین ده دریایه. هایاویش فلسفه دماوی هبو. تدکاری چه درباری هلبستوانه کی وصا بیجی کو گوتنه وی مینا درین بدار بکری وکل بین تزبیه لپای هفتیم و هر گوتنه جه خوی درست ده هلبسته ده دگره. کسا کی وصایا کو هلبست بگوتنین ترکی، فارسی و عربی و کردی درسه وان گوتنان تکلی هفدکه و کراسکی کردی لیدکه بی کوج ریزا رزمان کردی درکبه. من گلک جاران اب هلبست خوندن و از جوان سل نبوم بلکو برو واجبه که به من خوشتر دبون و هر جاره که من واتنا نو ده هلبستین ده دیتن. هلبستی وی تشقاسي تخوينا شيرينن. هلبستی وی تشقاسي تخوينا تشتكي نو تدبينا. هلبستين وی تشقا تخوينا گيان مروف بر ببالا و دبد. صدما که اوکو هلبستين وی چندین وینا و اندیشیان دهش مروف ده چیدکه. تماشوانین هجا نه از پسنی وی ددم لی او خوا پسنی خود ددما دویجا ده اقلیم سخن میرم ده شعر دا جهانگیرم و یعلو موکب العشاق اعلامی و رایاتی دویجا دوی هرم ده از میر گوتنیم و ده هلبست ده از سر آستا جهانیم و آلامه ده ناو عشاقا ده ناو عشقا ده سر آتباره ده عشق شيخ ثاني ما بدل البحر معاني ما لذي حجر وذي قلبي شفاء في إشاراتي ده بد عشق ده الشيخ ده دوامه ودلي متجواتنا و ايگو دلی وی هبا و هشی وی هبا درمانی وی دوان اشارت کو ادناو هلبست خود دینم دما ملای زیری آلا هلبست بلند و برس کر جره و شانازی بجزیره بوطان کر و ناو کردستان ده هلبست خود بکار آنی دما کو گوت گل باغ ایرم باغ بوطانم شب چراغ شب کردستانم دبی از گل بخچه جنتا باغ ای بخچه جزیره بوطان ما از جرایا شب کردستان ما و هر وها کسکی بخو باور بفورت
و نافتێدانê gazî li Kurdan kir ku berê xwe bidin helbestê wî bi zimanê Kurdî ji ber ku helbestên wî nekêmî helbestvanên navdar mîna Hafizê Şîrazîyê Farsî belku helbestên wî di asteke bilindtir dene. Duê dema ku zimanê Erebî û Farsî zimanê fermî bûn û zimanê Kurdî zimanê lêvikî bû. Deman ku dibêje ger Lu'lu'ê Menthûrî ji nezmê tu dixwazî werşe'rê me lê bîn te bi Şîrazî çi hacet, dibê eger tu wadirê belav bûyî di helbestê de dixwazî werşe'rê me lê bibîn. Dibê wê demê pêdiviya te bi Şîrazî, Hafizê Şîrazî ew helbestvanê navdar ê Farsî namîne. Her wiha rojhilatnasê Rûsî Alexander Jaba jî pesnê dîwana Melayê Zîrî daye gotiye Cezîrî dîwaneke şeng û binav û deng li nav milletê Kurd berhev kiribû. û her wiha rojhilatnasê Almanî jî von Martin Hartmann sala 1904 de gotiye dîwana Cezîrî yadîgareka zimanî ya çend bêjî bi nirx û buha ye. Di baweriya min de eger Cezîrî ne Kurd ba wê xelatek wêjeyî ser astê cîhanê binavê wî heba, lê mixabin ji ber ku bêxudana xemsariyek mezin derheqê wî de çêbûye, omîda min ew e em bikaribin dengê Melayê Zîrî bigihînin cîhanê tevî û milletê me jî şanaziyê bixwe bike ku pişkek wî jî di pêşxistina şaristaniya rojhilata navîn de heye. Bi xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de.